Қырық сөйлемді жаттап ал да, кафеде, мейрамханада еркін орысша сөйле. Сәлеметсіз бе? Мәзірді бере аласыз ба? Здравствуйте. Можно меню, пожалуйста? Сәлеметсіз бе? Мәзірді бере аласыз ба? Здравствуйте. Можно меню, пожалуйста? Қандай ыстық сусындар бар? Какие у вас есть горячие напитки? Қандай ыстық сусындар бар? Какие у вас есть горячие напитки? Бір кесе капучино ішуге бола ма? Можно чашку капучино? Бір кесе капучино ішуге бола ма? Можно чашку капучино? Сізде тәтті десерттер бар ма? У вас есть десерты? Сізде тәтті десерттер бар ма? У вас есть десерты? Мен шоколадты торт алғым келеді. Я бы хотел кусок шоколадного торта. Мен шоколадты торт алғым келеді. Я бы хотел кусок шоколадного торта. Тауық етінен сэндвич бола ма? Можно мне сэндвич с курицей? Тауық етінен сэндвич бола ма? Можно мне сэндвич с курицей? Өтінемін, стакан су әкеліңізші. Принесите, пожалуйста, стакан воды. Өтінемін, стакан су әкеліңізші. Принесите, пожалуйста, стакан воды. Сізде вегетариандық тағамдар бар ма? У вас есть веганские блюда? Сізде вегетариандық тағамдар бар ма? У вас есть веганские блюда? Мен соя сүті қосылған латтеге тапсырыс бергім келеді. Я бы хотел заказать латте с соевым молоком. Мен соя сүті қосылған латтеге тапсырыс бергім келеді. Я бы хотел заказать латте с соевым молоком. Сізде глютенсіз бірдеңе бар ма? Есть ли у вас что-то без глютена? Сізде глютенсіз бірдеңе бар ма? Есть ли у вас что-то без глютена? Көк шай бола ма? Можно мне зеленый чай? Көк шай бола ма? Можно мне зеленый чай? Мен өзімен бірге кофе алғым келеді. Я бы хотел взять кофе с собой. Мен өзімен бірге кофе алғым келеді. Я бы хотел взять кофе с собой. Бір стакан апельсин шырыны бола ма? Можно мне стакан апельсинового сока? Бір стакан апельсин шырыны бола ма? Можно мне стакан апельсинового сока? Фирмендік қандай тағамдарыңыз бар? Какое у вас фирменное блюдо? Фирмендік қандай тағамдарыңыз бар? Какое у вас фирменное блюдо? Сізде қандай салаттар бар? Какие у вас есть салаты? Сізде қандай салаттар бар? Какие у вас есть салаты? Сізде жаңа сығылған шырын бар ма? У вас есть свежевыжатый сок? Сізде жаңа сығылған шырын бар ма? У вас есть свежевыжатый сок? Қант әкеліңізші. Принесите, пожалуйста, сахар. Қант әкеліңізші. Принесите, пожалуйста, сахар. Сәлеметсіз бе? 4 адамға арналған стөл бола ма? Здравствуйте. Столик на 4, пожалуйста. Сәлеметсіз бе? 4 адамға арналған стөл бола ма? Здравствуйте. Столик на 4, пожалуйста. Терезе жақта стөліңіз бар ма? У вас есть столик у окна? Терезе жақта стөліңіз бар ма? У вас есть столик у окна? Кешке үстелді броундауға бола ма? Можно ли зарезервировать столик на вечер? Кешке үстелді броундауға бола ма? Можно ли зарезервировать столик на вечер? Мен қызыл шарап бутылкесіне тапсырыс бергім келеді. Я бы хотел заказать бутылку красного вина. Мен қызыл шарап бутылкесіне тапсырыс бергім келеді. Я бы хотел заказать бутылку красного вина. Бір порция теңіз өнімдерінен жасалған паста бола ма? Можно мне порцию пасты с морепродуктами?
Бір порция теңіз өнімдерінен жасалған паста бола ма? Можно мне порцию пасты с морепродуктами? Бүгін сізде қандай свежий теңіз өнімдері бар? Какие у вас сегодня свежие морепродукты? Бүгін сізде қандай свежий теңіз өнімдері бар? Какие у вас сегодня свежие морепродукты? Маған креветка қосылған салат әкеліңізші. Принесите, пожалуйста, салат с креветками. Маған креветка қосылған салат әкеліңізші. Принесите, пожалуйста, салат с креветками. Мен орташа отта пісірілген стейкке тапсырыс бергім келеді. Я бы хотел заказать стейк средней прожарки. Мен орташа отта пісірілген стейкке тапсырыс бергім келеді. Я бы хотел заказать стейк средней прожарки. Сізде балалар мәзірі бар ма? У вас есть детское меню? Сізде балалар мәзірі бар ма? У вас есть детское меню? Бір тарелке сорпа бола ма? Можно мне тарелку супа? Бір тарелке сорпа бола ма? Можно мне тарелку супа? Бір құмара шай келіңізші. Принесите, пожалуйста, чайник чая. Бір құмара шай келіңізші. Принесите, пожалуйста, чайник чая. Мен лосостан жасалған тартар тапсырыс бергім келеді. Я бы хотел заказать тартар из лосося. Мен лосостан жасалған тартар тапсырыс бергім келеді. Я бы хотел заказать тартар из лосося. Сізде қандай гарнирлер бар? Какие у вас есть гарниры? Сізде қандай гарнирлер бар? Какие у вас есть гарниры? Рагу бола ма? Можно мне рагу? Рагу бола ма? Можно мне рагу? Қосымша приборлар бола ма? Принесите, пожалуйста, дополнительные приборы. Қосымша приборлар бола ма? Принесите, пожалуйста, дополнительные приборы. Тағамға көбірек тұздық қосуға бола ма? Можно ли добавить побольше соуса в блюдо? Тағамға көбірек тұздық қосуға бола ма? Можно ли добавить побольше соуса в блюдо? Тапсырысымды қанша уақыт күтуім керек? Как долго придется ждать заказ? Тапсырысымды қанша уақыт күтуім керек? Как долго придется ждать заказ? Қызметіңізге рахмет. Бәрі тамаша болды. Благодарю за обслуживание. Все было превосходно. Қызметіңізге рахмет. Бәрі тамаша болды. Благодарю за обслуживание. Все было превосходно. Счет бола ма? Принесите, пожалуйста, счет. Счет бола ма? Принесите, пожалуйста, счет. Картамен төлеуге бола ма? Можно оплатить картой. Картамен төлеуге бола ма? Можно оплатить картой. Қолма-қол төлей аламын ба? Можно заплатить наличными. Қолма-қол төлей аламын ба? Можно заплатить наличными. Счетты екі адамға бөлуге бола ма? Можно ли разделить счет на двоих? Счетты екі адамға бөлуге бола ма? Можно ли разделить счет на двоих? Сдачаны өзіңізге қалдырыңыз. Оставьте, пожалуйста, сдачу себе. Сдачаны өзіңізге қалдырыңыз. Оставьте, пожалуйста, сдачу себе. Бүгінгі сабағымызда кафеде, мейрамханада қажет 40 фразаны өттік. Келесі сабақта кездескенше.